بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حشرنا الله في ظل شفاعته يوم الدين، آمين يا رب العالمين. صفات سبعة جبو ذو الجلال، بزن هفتن ای عارف پر کمال. خوشیشین و زانین و بین و کلام، بهستن دگل دیتن بون تمام. گلی هوالین هیجا براین عزیز، سلام خودی لسر و حمیابه. دوید درس خونا سيامين دا درس سسيان دا أحمد خاني رحمه الله جمرة بحث صفات خدي صفات ربي عالمي دك دبيج صفات دسبعة جبو ذو الجلال أو خديكو ذو الجلال ذو العزمة جبوي صفات سبعة هنا بزان حفتن بزان أمس أف صفاتنا حفتن ای عارف پر کمال، ای مروی زانایی پر کامل و پر کمال. اف صفات سبعه حفتنانه. گورا مذهب اشعریه حفته، گورا مذهب ماتوریدیه حیشته. اوانا تکوینی جی دجمیرن، جبروی یکی او حیشت بینه اشعری حفت بیجن و احمد خانه جی جبر کو اشعریه حفت صفات جمرة جميرة. جوا صفات را جوا وصفارا براين عزيز تي قوتني صفات السلبي، يعني صفات الثبوتي جي دبيجن لبالي صفات السلبي دبيجن. معناوي چي سلبي؟ سلبي اوكو نقصي و نقصاني و كيماسي جخوده تعالى رادك زائل دك ازالة دك، يعني او كيماسيا كو ور عقل انسان. مثلا كو مراب بيج آنها دجمیره. مثلا بدبیجن خوشی یک جوانا چیه؟ خوشیه کو ام دبیجن حیات. خود تعالی خودی خوشی و حیات هیه. یک شینه کو دبیجن قدرت. یک زانین علمه. یک وین اراده. اید کلام خود تعالیه. اید بهستن و دگل دیتنه بتف دیتنه بون تمام. بوی شکلی هفت صفت سبعه جبو خود تعالی ها تمام کرنه. جوانا را يعني جخوده را حيات هي، قدرت هي، علم هي، إرادة هي، كلام هي، سمع هي وبصر هي. حفت صفات السلبي دبيجن. جبو چه سلبي دبيجن؟ جبركو او تشتكو در حق خوده در حق رب عالم دا تين حسباندن كيماسي. مثلا بيجن مرام ببيجكو يعني ور عقل انسان كو ببيج إلهكي خديكي هبكو حياة ويتنب، يعني ربكو بحياة به و دبكي ماسيكي مزن و نقصاني تحسباندن كو ور عقل مراكو مراب بيج خدي هب الرب هب إله هب و قدرت بيرا تنب، ياجي علمي ويتنب، ياجي إرادة كلام سمع وبصر بهستن ديتن وسائر وانا جبو خدي تعالى جبو رب عالم جبو إلهكي تنبسه ووقتي و يعني واكي ماسي و نقصاني تي حسباندن جبر ويكي افنا حفت صفات السلبين او كيماسي و نقصاني و نقصا كوتي عقل انسان حاشا وكلا در حق خدي در حق رب تعالى دا وان كيماسي و نقصاني نقصا ازاله دك رادك سلب دك، يعني سلب معنى ازاله كرن معنى وان نقصانية را كرن. جبر وي يكي جوا حفت صفات را قوتن الصفات سلبي. إجاد بيجي قديما وكي ذات جملة صفات، نه عين ذاتي ننا غير ذات. بلي دبيجن اف صفات رب عالمي قديما وكي ذات خود تعالى افنا قديما جمله صفات تمام صفاتا همي صفاتكو مفرد اجمارت اف حف صفات السلبي جي
وەک ذاتê Xwedê Teala qedîmin yani destpêkirina hebûna wanan tune ye. Çer ku me di zatê Xwedê da gotibû ezelî û ebedî ye, ev sifat û wesfê Xwedê Teala jî wek zatê wî qedîmin destpêkirin pêşî ji wan ra tune û paşî ji wan ra tune. Wek zatê Xweda ne dîsa dibêje ne aynê di zatî ne, ne aynê zatê Xweda ne ev sifatana. Yani ku mesela me ra bibêje hayat ya jî kudret ya jî ilim yani ev heft sifatana bi xwe zatê Xweda ne. Tiştekî wisa ne mümkün e. Tiştekî wisa nayê gotinê ji ber wê yekî em dibêjin ehl-i sünnet dibêje ev sifatana ne aynê Xwedê ne. Aynê wî nine, nefsa wî nine. Lê belê ne gayrê zat divê ne jî gayrê wî ye. Yani ne jî bi gotinkî dinê em bê jê cudatir e. Çawa jê cudatir e? Mesela derheqê me mexluqa da ebemê zanabûna insan wesfekî ye û jê cudatir e. Lewra dibe ku insan nizane bijî tiştekî. Wexta insan tiştekî nizanibe tê gotinê diviya da aniha zanayî zanatî tune ye mesela. Lê belê ev tişta derheqê Xwedê da nayê tesawür kirinê. Yani sifetê Xwedê gayrê Xwedê nine. Belê Xwedê bi nefsî nine yani sifetê Xwedê zatê Xwedê nine temam tiştekî dinê ye em sifetê Xwedê ra nikarbêjin mesela em heyat û kudret û ilmê ra nikarbêjin ev tişta Xweda ye. Lakin cudatirê Xweda jî nine yani tiştekî gayrê wî jî nine lewra wexta ku em bi vî şeklî bihesbînin yani em bibêjin sifetê Xwedê gayrê Xweda ye tişt jê cudatir e wê wextê va jê ra dibin nuqsanî jê ra dibe kêmasî yani fena ku me ra bibêje Xwedê heye dibe ku îlim pê ra tune be haşa yani wesfê wî sifetê wî ji wî cudatir be. Xwedê heye lê belê sem û bihîstina wî yani bihîstin û dîtina wî tune ye haşa tê bi vî şeklî werhesibandin ev ya ji bo Reb alem tê gotin nuqsanî têda heye û nuqsanî û kêmasîkî wisa jî ji bo Xwedê Teala tune ye. Hevalên azîz ji ber wê yekê ehl-i sünnet wisa tabîrê xweşik, tabîrê hêja, tabîrê deqîq gotine ji bo Rabbî Alemê. Dîsa Ehmedê Xanê me ra behsa Xwedê Rabbî Alemê dike û dibêje Xwedê nîne cewher ne cism û arad ne kulle ne ba'de bizan bê garet. Xwedê nîne cewher. Xwedê cewher nîne. Ne cism û aret. Xwedê Rabbî Alemê cism û aret jî nîne. û Xwedê ne kulle ne ba'de. Kullu ba'd jî nîne bizan bê garet. Yani bê qesd û bê inat viya wisa bizanibe ku Rabbî Alemê ne cewher e, ne cism e, ne aret e, ne kulle ne jî ba'de. Em di serî da viya bibêjin yani ev tabîr ev gotina ku cewher, cism, aret, kul, ba'd vanan mexsusê bi hadisan e, mexsusê bi mexluqan e yani ew tiştê ku hatiye çêkirin ew tiştê ku Xwedê Teala ew çêkirin e ji wana ra em dikarin tişta ra bibêjin va tişta cism e, va tişta aret e, va tişta cewher e, va tişta kul e, va tişta ba'd e. Yani ji bo mexluqa ev gotina tê gotinê ev tabîrana tê gotinê tê wasifkirinê ji bo Rabbî Alemê ev gotinana nayê gotinê em nikarin wesfê Rabbî Alemê bikin em bê Xwedê Teala cewher e ya jî em bê cism e ya jî em bê aret e ya jî em bê kul û ba'd e ev tişta caiz nine ev tişta ne mümkün e derheqê Xwedê da em bibêjin. İja cism û aret û cewher vana çi ne? Niha cewher û aret vanan dijê hevdûnin yani ziddê hevdûnin belê vanan ziddê hevdûnin vanan li hemberê hevdû beyana wan tê kirinê mesela dibêjin aret tiştê ku bi serê xwe müstakîl nine yani tiştê ku bi serê xwe nine û muhtacî ba tiştekî dinê ye yani ji ber ku xurava me ra bide ji ber ku were holê ji ber ku were meydanê lazim e ku tiştekî dijî ji bo wî çêbe. Mesela em bêjin boyaq dibêjin boyaxa ku me ra li dîwara dide mesela ev boyaq tê godinê tiştekî aret e çawa aret e bi serê xwe rengê xwe rava însana nade bi serê xwe nayê holê lazim e ku em wî li dîwarkî bidin li tiştekî bidin ku wî rengê xwe rava me bide. Mesela va tişta aret e ne müstakîlê bi serê xwe ye. Xwedê Teala tiştekî wisa nine û cewher jî nine Rabbî Alemê. Cewher çi? Cewherek jî ew ê ku müstakîlê bi serê xwe ye
اوه کو بسری خو خروا ده اوه کو دجی کی داته جید دخواه اوه کو مثلا ام بیجن هیری وی هیه جهت جبو وی هیه پیشی پاشاوی وسا هیه یعنی جسمه کی یعنی جوهر ضد مگو دجی اوه دجی عرده و نه محتاج تشتكي دنيا بخو خربات ده ولكن اواجي وصف مخلوقان واجي خود تعالى راناي گوتني اف ناب وصف خود تعالى ديسا جسم جي هي جسم نزد وانانه جسم جي ام بين اوجي تشتكي اوجي جهات و بيشي و باشي و جرا هي و جسي وي هي ام بين اجزاء وي هي مثلا جسم تي گوتنج يكي زيادتر يعني دو سحب اجزاء وي هبه تشتي وصرش تي گوتن جسم پرچی وی هی یعنی اج خود تعالی اب تشتاج نای گوتنی دیسا کل و بعد جی کل مثلا تشتکی به تمامی رم دبیشن کل خود تعالی را نای گوتن کل یعنی وانا مخصوص مخلوقانه جبر وی یکی خالق را وان تشتانا نای گوتن وصف خود تعالی به وانا نای کرنی خود تعالی نای گوتن بعد یعنی بعد پرچکی تشتکی به پرچکی ج اوی به ج تشتکی کل به یعنی کل ام تشتکی به تمامی بعد جی پرچکی وی وانا یکی جبو خود تعالی نای گوتنه دبیجه احمد خانی بردوام دکه دبی اگر به گناه ما معذب بکت جوی راه یا ما مؤدب دکت روایا بکت اول خلق مشاق بقهر خو تکلیف ما لا یطاق بله اگر به گناه ما معذب بکت اگر کو خود تعالی به گناه ما بک عذاب بدمه جوی را هی افتشتا جوی را روایه افتشتا جبوی جائزه جبوی ممکنه من مؤدب تکت لو را او ما بأدب تک او تأدیب آمده يعني هناك تشتا جبو تأديبي وجبو أدبي وجبو أمنك من سوچ خطأ تين سري ما عذاب دبكو بد إنسانا كو دحالتي كو گناه كيماسي وتقصيرات إنسانا تنبجي چما لورا أو خديه لورا أو رب مايه لورا أو لا يسأله يعني أو نوك مخلوق هي وي ام چه کرنه وي ام خلق کرنه وي حمي كائنات حمي موجودات خلق كريه او مالكه او خوديه هر تشتي جبر وي يكي رب تعالى چه بخواز وي دكه يعني كسك نكر بين خدي تعالى چما افتشتاكر چما وي تشتي دكه او لا يسأل جوي ام نكرن برسا سؤال بكن ام وي حساب بخوازن افتشتا جبو خدي تعالى نممكنه جبو ما جائز ننه جبر وي يكي عقيدة اهل السنة دبيجه ولو کی گناه و کیماسی و قصور متونه بجی خود تعالی دکاره می عذاب بکه دکاره عذاب بدمه لبل خود تعالی به گناه به قصور به تقصیرات عذاب ددمه یا نادمه اف تشتکی آیری تشتکی جدایه یعنی ایکو ام دبیجن و حقا جبو خودی هیه یعنی حق خودی هیه کو خودی حق تعالی به گناه و به کیماسی و به تقصیرات مبک عذاب بین سرمه هشا بین سرمه تشتی نباش بین سرمه و حق خود تعالی واج بو روای جبر کو او خالق او رب او خودی هر تشتی و هر تشت دستی ویدای اف تشتا جبوی ممکنه لبری وا تشتا دکی یا ناک یعنی براستی جی د جیانا انسان دا دنیا ایجی آخرت ایجی عجب خود تعالی بی قصور و بی کماسی انسان دک عذاب یا ناک عذاب ام نزانن بکجی حقیقیه نکجی حقیقیه ام بویا باوری تینی یعنی باوریا ما او کو ام دبیجن خود تعالی دکارن ما بی گناه و بی قصور و بی کماسی بک عذاب و قدرتاویه و ربطیاویه و حقیقیه جبر کو او خالق ام بوی آوای باوریا خو برب عالم تینن دیسا دبیجه وک رزا اول دبیجه رواية بكت أو لخلقي مشاق رواية يعني جبو وي جائزكو أو لخلقي تشتكو مشاقتشي لمخلوقي خو بك يعني تشتكو مخلوقي وي نكار بيك بينن نكار بينن جي نكار بكن يعني جي طاقتا إنسان جي قدرتا إنسان تشتكو زيادة تربة تشتكو لسر طاقت و قدرتا مريابة في تشتي جي خود تعالى جبو وي رواية دكاركو
لما بار بکه یعنی باری کو ام نکارن را بکن باری کو انسان نکار را بکه او تشتی کو نکار پیک بینه نکار بینه جی حق خودی هی ویج لما بار بکه ویج لما بخوازه چما اما گو او رب او خودیه او مالک جوی تو حساب کی نای سوال کرنه نای پرساندنه او لا يسأله و دوام اویدا دبیجه بقهر خود تکلیف ما لا یطاق بقهر خو به وصف خونه کو قهار کو انسان نخوازجی خود تعالی وقت تشتکی بخوازه عباد عبدی وی نخوازجی خود تعالی وی تشتی دکه اشته بوی قهر خو بوی وصف خو بوی ناو خو دکه تکلیف ما لا یطاق تشتی کو طاقت انسان نکان رابکه تشتی کو وظیفه و باری کو خود انسان عبدی وی نکار به حمل بکه نکار به را بکه خود حق تعالی دکار و تشتال ما بار بکه ام دی سبب بیشن ایجا وی تشتیل ما بار دکه یا ناکه ویا مسئله کی جدایه یعنی ویا تشتی کی دنیه گری یا نکری تشتی کو انسان نکار به بین شونه نکار به پیک بین ویا خود تعالی جمع خواستی نخواستی مثلا ام دی بیشن نخواستی تشتي وسا ناخواسي لو را خدي حق تعالى قلت لا يكلف الله نفسا الا وسعها قلت خدي تو تشتكي كو عبادي وي نكار من بيك بين نكار رابك خدي تعالى او العباده بار نكري وي بخوات تشتكي بار نكري قلتي لبل الدكار في تشتاج ما بخوازي يعني وا حقا جبو خدا رب العالمين هي ایجا و مسئله که اختلافی نابین اشعری و ماتوریدی مثلا ماتوریدی دبی تشتکی و ساتون تکلیف مالا یطاقتون دبی اشعری جی دبی هی و حق خودیه لیبل دبی خود تعالی افتشتن اخواسی یعنی تشتکو قوت انسان نکار به انسان طاقت وی تونه به تشتی بکه خود تعالی اونا جی انسان نخواسی اما دبی حق خودی هی واتشتا بخوازه ارگی بظلم تکلف دکت دملک خدا او تصرف دکت اری بلی وصاید بی احمد خانی خود تعالی حق تعالی افتشتان حقیویه دکار واتشتاج ما بخوازه افتشتی کو انسان نکار را بکه و باری کو انسان نکار بوانا حمل بکه خود دکار واناج ما بخوازه لكن دوی کی بظلم تکلف دکه ویا چاوا به تکلف به ظلمی یعنی چاوا تی گوتن کو خود حق تعالی لعباد خود ظلم کرده واتشتا ما تی گوتنی در حق خود دا یعنی کسی که دکار کو بج خود تعالی لما ظلم کر لقول خود لعباد خود ظلم کر کسی که دکار ویتشته بجه نکار ویتشته بجه چما برصفه ویده ده بجه دملك خدا او تصرفتك لورا خدي حق تعالى دملك خدا تصرفتك يعني ابنا ام حمي مخلوق انسان كائنات موجودات تمام تشتكو خدا تعالى خلق كريه ام ملك خدينا او مالك او خالق ام مخلوقا جبروي يكي او چه بخواز ويدك يعني باوريا ما اهل السنه عقیده ما اهل سنت وصای ام دبیجن خدا تعالی چه بخوازه وی دکاره بکه باری کو ام نکار را بکه جی خدا تعالی دکاره ما بار بکه او کیماسی و قصور ما تونه بجی خدا تعالی دکاره ما عذاب بکه لورا او صاحب مایه او خودیه مایه او مالک و خالق مایه او ام جی مخلوق او چه بخوازه وی دکاره بکه افتشتا حقیویه ام دبیجن ام وصافه باوریا خو دینن بیسا احمد خانه بردوام بکه دبیجه لما فرد هر چیز بوی بکر نفرد لوی آجبو ما بخیر ارادت دکت او بخیر و شران ردانين أما بفعل شران لما فرده لسر ما فرده لازمكو هرچی جبو وی بكير هرچی كوش رب عالمي لاقي رب عالمي به مستحق وي به كيري وي به يعني ويج ما خواسته به افنا تشتانا لسر ما فرزه لازمكو ام
كاري خو وظيفة خو بينن شوني تشتيكو ربي العالمين جميع خواسبه تشتيكو جرابتي اوي را كيري رابتي اوي به يعني لاقي وي به مستحقي وي به افنا تشتانا لسر مفرزكو ام بينن شوني لو را ام مخلوقن ام عبدي وينن عبادي وينن لكن نفرد لوي يا جبو ما بخير لكن سر خدي ربي عالمي فرز ننكو جبو ما تشتي بخير بك يعني ربي عالمي بكرتاوي ام بفيجن محتاج و مجبور تتشتان ننه نه مجبور کو جبو عبد خود تشتي بخير بك اف تشتا لسر ربي عالمي فرز ننه بك دك نك ناك كس نكرجي حساب سؤال بك باوري وسا چيدبه لو را يعني تصوير ربي عالمي وسا چيدبه و ربي عالمي يعني لهمبر و رخي تتشتا نه مجبوره و نه محتاجه نه دبن زورایه دایه خالق حمید تشتا اوه و چه بخوازه جوی دکه مزاكن تشتيكو لسر مفرزه يعني تشتيكو جبو خود تعالى لاعق و مستحقه لازمكو اموان تشتا بينن و فرز لسر ما ام لازمكو ام بكن لبالي تشتيكو جبو ما خير و باش تي حسباندن ربي عالمي نه مجبور و جبو ما بكه مثلا اف قوتنا اصلا رديا اوي رديا معتزليايه لو را مذهب معتزليه دبيج اصلح جبو خدي فرز لازمه يعني تشتيكو جبو عبدا جبو عباده خير به و لائق به جبو و باشيتيا وانتدا هبه صلاح مؤمن انتدا هبه صلاح انسان انتدا هبه خدي تعالى مجبور ويدشتي بك اف قوتنا اف باوريه ام معتزليه يعني معتزلي دبيجنكو ربي عالمي او تشتكو جبو عبادي وي اصلحه يعني جبو عبادي وي باش فايدا وانتدا هي دبي ربي عالمي مجبور واتشتا بك بينو شوني نها تصوير ربي عالمي ده واكي ماسي سايد ربي عالمي مجبوري تتشتاننه اجا معتزلي وساد بيجن جبر وي يكي احمد خاني عكسي واناند بيجه دجي واناند بيجه زدي واناند بيجه او دبيجه نا فرد لوي يا جبو ما بخير سر ربي عالمي فرز ننكو جبو ما تشتي بخير بك و بردوام بك دبي إرادات دكات أو بخير وشران ربي عالمي إرادة خير وشراء ربي عالمي دك يعني أو تشتيكو إنسان دك دخوازي برا خير به دخوازي برا شر به دخوازي برا باش به دخوازي برا نباش به ابتشتانا ربي عالمي إرادة دك يعني ربي عالمي خلق دك في تشتا فعلاوي ربي عالمي دك إرادة ربي عالمي دك لكن رضا نينه اما بفعل شرع اما رضا خدای بفعل شرع تنيه يعني ربي عالمي بلي خير و شر خلق دك چه دك و امکان دده انسانا لكن رضاوي تنكو انسان تشتي نباش بك تشتي شر بك رضاوي تنيه اما جبركو امتحان جبركو انسان جبو امتحان چيكريه لازمي وي او كو خدای تعالی هر دو فرصتا جبده انسانا و خير و شر بدبر انسانا و خلقيت خير و شر ج عيد خدای تعالی وانا خلقتك چه دك لبل خدای تعالی نخواز انسان تشتي نباش بك تشتي شر بك جبر وي يكي رضاوي تنينه بفعل شر رضا خدای رب العالمين بكرنا تشتي نباش تنيه بزن بند مختار بفعل خويا نخالق نمجبور فعل خويا موافق نبت قول نية عمل لبامد بيتند إيمان خلال بلي بزن بنده يعني عبد مختار فعل خويا او هل بجارتنا فعلي عيدوية يعني فعل اخو او اختيار ويدك او ترجيح فعل اخو دك تشتكو دكيا ابنا تشتانا ترجيح اختياري وهل بجارتن عيدي عبادة عيدي عبدية دبيجة يعني او فعلكو ام دكن عبد دكن ام مختار وينن
ام ترجیح خو ام دکن هلبجارتنی ام دکن لبلی نه خالق عبد خالق فعل خو نه عبد انسان او تشتی کو دک خالق وینن یعنی بخود چه ناکه بخود چه ناکه او چاوا دک ترجیح دک هلبجارتن اوی او بخود دک اختیار اوی او دک ترجیح اوی او دک لبلی او خالق فعل خو نه مثلا فرادا ديسا رديا معتزلية هي مثلا معتزلي دبي إنسان عبد دبي خالق فعل أخويا يعني فعل أخو أو بخود شيدك إيجادك حاشا وكلا إجا أهل السنة دبي بلي إنسان اختيار فعل أخو دك ترجيح أو دك هالبجارتني أم دكن دبي تشتكو أموي دخوازن بكن يا اختيار أو دس مداية ترجيح أو دس مداية لبالي أم خالق فعلين أنا خالق فعلا خدي رب عالمي دبيجه انفرا رديا معتزليه دك ام وك وانا نافكرن يعني او دبيجن عبد خالق فعل اخويا ديسا ام رديا جبريا دك دبي مجبور فعل اخويا نه مجبور فعل اخويا عبد انسان او فعل اكو دك نه مجبور ويه يعني دوي فعل دا نچار نه انسان دکرنا فعل خدا نچار نه وردا جی دیسا امردیا او دک جبریه دک لورا جبری دی بیجن انسان نچار دی هما چه بک مجبوری وی نچاری وی تشتی دی yani وردا تو اراده وی تو اختیاره وی تو ترجیح وی تو نه دی بیجه تمام تشتا مجبوری دی سری وی نچاری وان تشتا دی بی انسان وی اکی دی جبری دی بیجن اجا اهل سنت وردا دی نه وکوی دی عبد بخود اختیار خودك ترجیح خودك هل بجارتني ام انسان دكن ام اراده دكن دبي لبل خالق شي ام ننن يعني او فعلا خود تعالى خلق دك ترجیح ددس مدايه و ام نمجبوري و فعلين لورا هل بجارتني ام دكن يعني فردا احمد خانه رديه دحف مذهبان كر يك معتزلي بو وانا دغو او فعلا دغو انسان بخوي تشي دك خلق دك ام دبين انسان وي خلق ناك جاردن جبري دبيجن انسان دفعل خدا نچار مجبوري و فعليه ام دبيجن اهل سنت وسا نافكر انسان مجبوري فعليا انسان بخو ترجيح خودك يسا بردوام دك دبيج موافق نبت قول نية عمل اگر قول نية عمل لهف ني يعني كو إنسان قول قصد قوله كلمة شهادتي مثلا إنسان شهادت آني بو مسلمان بو مؤمن وبدأ بخوا شهادت آني به وبشرا بقلب خوشي إقرار كربه مثلا تصديق كربه ده قلب خدا جي تصديق كربه يعني نب منافق مثلا بين هناك إنسان هي كافر كلمة شهادتي ناينه هناك إنسان هي كلمة شهادتي نه لبالي ده قلب خدا فيتشتا تصديق ناكه قبول ناكه أو جي منافقا إجا إيكو أن بحث كن نه منافق كافر مؤمنا لو را بدبي خو قوتنا بقلب خوش تصديق كرنا لبالي عمل واناتنا يعني اف قول نية وانان لعمل وانان بتب عمل وان هف ني وانان موافق هم نب يعني إن مؤمنكو بعمل أم بذيش بكرتاوي مؤمنكو بعمل عملي بتنب تشتي باش نك تشتي كو خد تعالى لسر وي فرض كربه وانان نك هما بتاني إيمان آني به وعمل بيرا تنب ياجي تشتي نباش بكن أم فيجن ویا چواد بدبی احمد خانی لبا ما دبی لجمع يعني لجمع اهل سنت دبیتن د ایمان خلل اف کسات د ایمان اویده او ضعفیت هبه او کیماسی هبه او پرسگریک هبه يعني و مروا جبرکو او جبرکو کلمه شهادت آنیه جبرکو د قلب خدا جوی تشتا قبول کریه جوی کسی را نای گوتن کافر جوی کسی را نای گوتن منافق لیبل کو جبونا عملی وی تنه ایمان اوی دا کیماسی و قصور و نقصایی و ضعفیت هید بیجه ورد دیسا ردیا مذهب هنک فرقه و مذهب دنا دکی يعني ها گو يعني لجمع انسانی کو بعمل به ناو کافر دبیش بله بردوام دک دبی مروه به ایمان دوجه مقیم بزانه کنامینتن ای حکیم
Müslüman bi katlu zina çucar, ne kafir dibene muhallet dinar. Merove bi iman duje muqim. Merve bi iman, yani merve ko iman ani be duje muqim bizane ko naminitin. Duje yani di cehenneme da muqim bizane ko naminitin ey hakim. Ev ya tim di cehenneme da namine. Bele. Yani باوریه اهل سنت عقیده ما احمد خانی دبیجه او کسی کو ایمان آنی به و عملی وی تونه به او کسا د جهنمه دا تم نامینه یعنی اوی پشرا در بکه به وقتا کو عذاب خو بکشینه اوی پشرا در بکه دبیجه لیبلی مسلمان به قتل و زنا چجار نه کافر دبه نه مخلد دنار دبیجه مسلمان مربی کو ایمان آنی به قتل و زنا به سبب کو قتل کربه و زینا کربه به سبب وانا چجار تجارا نه کافر دبه کافر نینه و نه مخلد دنار د آگر دا جی د جهنمه دا جی ابدی نامینه بله ورا دیسا ردیا هنک مذهب آدکه مثلا ام بیجن خارجی دبیجن کسی کو گناه مزن بکن مثلا بین قتل بکه حاشا زینای بکه دبی او کسانا کافر دبی جوارا تی گوتن کافر خارجی ویا دبیجه ایجا اهل سنت ردیا ویا دکه احمد خانی دبی گورا عقیده و باوریا ما مروی کو قتل و زنا کربه نه کافره گناهکاره لیبری نه کافره دیسا د جهنمی دا ابدی جننه ورا دیسا ردیا معتزلیه دکه مثلا معتزلی تمام دبیجه مروی کو گناه مزن بکه کافر نینه لبری دبی المنزل بین المنزلتين yani nabeyna kafirti و Müslümanti da demine debi ne kafir ne Müslüman nabivi em ne jera kafir debejin ne jera Müslüman debejin lakin debi ev de ebedi de cehenneme daye yani de ahirete da ev ebedi de cehenneme da be via mu'tezili debejin ica ehli sünnet rediya viyaj yani ehli sünnet rediya hariciya dike debi merve günah mezin bike ne kafir اهل سنت ردیا معتزلیه دکه دبی مروی کو قتل زنای بکه د تم و تم ابدی د جهنمی دا جی نامینه پشتی کو گناه خو بکشینه عذاب خو بکشینه اوه جارجی در بکه جنت عقیده اهل سنت وسایه جمعصیه لازمه و بزو گناه نینه توبه نبیتن لدو جمعسیتان جی گناهان دبی لازمه توبه زو لازمه انسان لزو بست توبه بکه پوشمان ببه و التجا برا بی عالمه بکه جی تمام معصیتا یعنی مؤمن لازمه کو گناه نکه لیبلی وقتا کو گناه کشی پیدا ببه جی هما لزو بز لازمه کو توبه بکه پشتی گناه خواه دبیجه گناه نینه توبه نبیتن لدو تو گناه کی کو پشتی وی توبه نبه توبه نای کرنه توبه نبه کرنه و نبه قبول کرنه جی تونه گناه کی وسا تونه yani çi günah kırbe bra kırbe lazım ko pişte her günahi insan tövbe beke o ji günahı xwe poşman bebe وقتا کو شرط و شورت توبه بین شونه به اذن خدا امام پوشمانیا وی راست و درست به و جارده جی و نگر باوی گناهی وی وقتی او رب عالم توبه وی قبول بکه یعنی چه گناه دبه برابه به احمد خانه دبه کیجا گناه دبه برابه به لازم کو پشتی وی بلس توبه بکه و تشتکی وساجی تونه مرابه بشه اف گناها پشتی وی توبه قبول نابه تشتکی وساجی تونه لیبلی هنک شرط وانا هی مثلا کو مرن هاتبه مرفی کتبه سکراتی وی وقتی توبه قبول نابه یا جی قیامت هاتبه ایدی وی وقتی توبه انسانا قبول نابه اف شرط و شورتانا دشونه دابه وی توبه قبول ببه بی اذن خدا دیسا مثلا بردوام دکتبه نمعزور جاهل کو عاقل بتن جخالق بجهلا خو غافل بتن بله
دبي نه معذوره نه خودیه عذره نه معذوره جاهل او مروی کو جاهل به کو عاقل بتن بتوی جهل خوش عقلی وی هبه یعنی مرو کی کو عقل د سری دا به عقلی به او جاهل به جه چه جاهل به جهبون خودی جه خالق جه رب عالم جاهل به بجهل غافل نابتن بله يعني بجهل خو جرب عالم غافل به و رب خو ناس نکه خود تعالی ناس نکه و ایمان به خود نین نزان به دوی اف انسانا نه معذوره یعنی اف دو وبال دای مسئول لهمبر رب عالم اف انسانا مسئول و گناهکار اف تشتانا یعنی جهلاوی جبوی وی عذر ننه معذرت ننه چاوا ام بیجن مثلا پیغمبر نهاتبه وحی نهاتبه کسی جرا بحثا هبونا خوده هبونا ملکا حساب کتاب آخرت کسی بحثا تشتی وصا نکربه هما دسر وی دا عقل هبه یعنی انسان با عقل به او دبیجن او انسانا مسئول معذور نای حسواندن لازم کو با عقل خود تفکر بکه د کائنات دا د موجودات دا د سر علامات و نیشان تفکر بکه و بزن بکو رب عالمه هی رب کی جوی کائنات را هی او پی باوریا خو بینه دبی اف تشتا لازمه یعنی ولو کی پیغمبر جرا نه هات بجی ولو کی وحی جرا نه هات بجی ولو کی کس جرا بحث دین و اسلام نه کیجی لازمه کو انسان به عقل خو رب عالمه بزن به ناسبک او پیرا ایمان بینه دبی ابیا لازمه او جبر کو میرک ببیجه لبله یعنی عقلی وی هب او ببیجه من نزانی بو کسیج مرا نگوت بدوی اف نه معذوره یعنی دیسا مسئولیت اوی کسی هیه ایجا ام دبیجن اف مثلا دیسا فرعکی یعنی پرچکی مثلا حسن قبحیه حسن قبح مسئله کی اختلافیه نابین اشعری و ماتوریدیه ده مثلا اشعری دبیجن حسن قبح یعنی تشتی کو باش و نباش تشتی کو باشیتیاوی مرام بزانه به یعنی بزانه که وا باشه یا جوا نباشه یا جی ام بین ناسکرنا رب عالمی کو مرا بزانه رب عالمی هیه و مسئله ده دبیجن مسئله حسن قبحه اشعری دبیجن و گورا وحیه و گورا نقلیه نقل لازمه کو وحی هبه لازمه کو پیغمبر هبه یعنی پیغمبر جیک انسان نهات بسه ج عباده را نهات بسه ج جواته کی را پیغمبر و وحی نهات بسه اشعری یاد بیجن دبی او جواتا او انسانانا نه لازمن نه مسئول به ایمان رب عالمی لو را پیغمبر نهاتی او وحی نهاتی یعنی اب حسن قبه دبی لس گورا اویه گورا وحیه گورا پیغمبریه ناس کرنا رب عالمی لكن ماتوریدی وسنا بیجن ماتوریدی دی بیجن ولو کی پیغمبر نهات بجی ولو کی وحی نهات بجی دی انسان کو خود تعالی عقل دابی دی لازم کو به عقل خو رب عالمی ناس بک وقت کو رب عالمی به عقل خو ناس نه کدی او د حضور خود دا مسئول دی جوی مسئله را عالم دی بیجن مسئله حسن قبحه اختلاف دی هي اجا وردا احمد خانه گورا ماتوریدی چیه يعني أحمد خانه بخو أشعرية منسوب مذهب أشعرية لبالي دوي مسألة دا وك ماتريدية قناعت بيانية وك وانا قوتية نمعذور جاهل كو عاقل بتن مروي كو عقلي ويهب و جاهل بأويان نمعذور جخالق بجهل خو غافل بتن بسبب جهل خوش رب عالم غافل بسه او مريا نمعذور لازم كو رب خو ناس بك يعني ها پیغمبر جرا نهات بجي وحي نهات بجي لازم كو او رب خو ناس بك گوتيه ام دیسا بردوام دکم براین هیجا دوی مروه نزان بیتو نادان و سست دبتن بتقلید ایمان درست بلی بحثا ایمان تقلیدی دکه ایمان کو مرا يعني مزه انسان بك لوانا بنهير ياجي مزه قوتنا عالما بك ياجي دورا خدا مزه كو انسان چاوا ایمان آنی و مرب جوار پی ایمان بینی يعني بتحقیق نه بليگر و بتفتیش ایمان نینه هما
د تأثیر ملت دورا خدا بمینه، د تأثیر گوتنا انسان دا بمینه، یا جی د تأثیر ملت مالباتا خود دی و باب خدا بمینه او ایمان بینه و ایمان را تی گوتنه ایمان تقلیدی ایجا او ایمان اختلافلیه، یعنی و مقبول و نمقبوله. احمد خانی دوی مروف نزانت بیت و نادان و سس مروف نزان مروف کیر نای مروف کو اهل تحقیق ننه مروف کو نکر بسری خو وسا بگر تحقیق بک لسر علامت و نیشان و آیت کو یعنی دلیل لسر هبونا خوده مروف کو در حق واناندا که ماسی وی هب نکر وسا تحقیق بک دوی دبیتن به تقلید ایمان درست ایمان وانا به تقلید جی او درست به او راست به او حق به یعنی چه به یعنی ایمان وانا به تقلیدی به جایزه. احمد خانی بیاد بیشه لیبری وام مثلا میگو مثلا که اختلاف تده هی یعنی هنگ دبیجن د کوکی دا ایمان تقلیدی به نجازه انسان کی کو تحقیق نکه و د عرض و ازمان و کائنات و موجودات میزن نکه رب خناس نکه و بگوتنا انسان ور ایمان بینه دبی اف نمقبوله هنک عالم دبی کوکی دا و مقبوله هنک دبیجن مقبوله هنک دبیجن د سری دا مقبوله مثلا بیجن ایرو پر انسانا د تأثیر انسان دا دمینه د تأثیر مروه دورا خود د تأثیر دیو باو خود د تأثیر بلکی هنک گوتنه انسان دا دمینه و تی ایمان تینه یعنی به ایمانه که تقلیدی ایمان تینه ایمان اوی د سری دا نه تحقیقیه نه ایمان تحقیقیه دوی هنه که عالم دبیجه اف د سری دا اف د سری دا مقبوله یعنی به تقلیدی ایمان بینه لیبل پشت لازم لسروی کسی که ایمان خود بگینه ایمان تحقیقی بکه ایمانه که به تحقیق یعنی بخو هر تحقیق بکه و علامت و نشان و آیت که دا عرض و ازمان دا هی یعنی وا ملکوتا افلاکا هبونا عرض و ازمانا تشتی کو دلیل تشتی کو اثبات لسر هبونا خوده لازمه که وانا تحقیق بکه لوانا بگره وانا ببینه و ایمان و باوری خود بکه ایمانه که به تحقیقی دوی اف تشتا لسر وی لازمه یعنی پر عالمه وسا گوتی د سری دا ایمان تقلیدی مقبوله لیبل پشر لازمه ایمان خود بکه ایمانه که تحقیقی. دو وقت عذاب خودکت نزول لسر کافرانین ایمان قبول بله دبی دو وقت عذاب خودکت نزول دمک و عذاب خود نازل بو لسر کافرانین ایمان قبول وی وقتی ایمان کافره ایدی قبول نابه یعنی انسانی که کافر به نمؤمن به ایمان برای عالم نانی به ام بیشن وقت فرعون مثلا و وقتا کو عذاب خدای لسری وی هات کو قناعت آنی کو اوی بمره اوی کو عذاب لسر وی چه ببه دبی وی وقتی ایمان بین او ایمانا نمقبوله یعنی وا وقت گوتنا بری مگو یا مگو او انسانی کو بکو سکراتا موتی بکو دما موتی دا دما مرنه دا تازه راب ایمان بی توبه بکش گناه خواه یعنی مؤمن بجی وقتا مرن هات یعنی اجلی وی هات و کت سکرات موتی وی وقتی راب جگناه خو پوشمان به خود تعالی وی قبول ناکه او شرط توبه او وی وقتی توبه قبول نابه وک وی دبی او کافری کو عذاب لسری وانوار وی دمی تازه راب و ایمان بر رب عالم بینه ایمان واناجی نه مقبوله لورا ایمان لازم کو بریا واتشتا چه به توبه جی لازمه بریا مرنه مرا توبه بکه و مرو پشمان ببه جعزلو گناهان نبی بون بری جبو قسم جنین پیغمبری بله جعزلو گناهان نبی بون بری هرچی که نبینن پیغمبر خدا نه اونا ج تمام گناهان برینه گناه ناکن و گناه نکرن پیغمبران ج گناهان معصومن و ج عزلی جی برینه یعنی امبی دو ج وظیفه پیغمبری بر بده ج کار پیغمبری عزل ببن و ایلی پیغمبری نکن پیغمبری وان خلاص ببه تشتی که وساجی تو نیده بی پیغمبری وان هر دوام حتی مرنا وانان اونا ج عزلا یعنی ج بردانا کار پیغمبری و
رسالت او جگونهان تمام وانان برینن پاکن دورن او دبیجه جبو قسم جن نینه پیغمبری جبو جناجی پیغمبری تو نیه جنا پیغمبر چه نابه بله احمد خانی وساد بیجه احمد خانی اشعری لیبری دبیجن امام اشعری گوتی دبکو جناجی پیغمبر چه ببه ایجا پر عالم اشعریه گوتی جنا پیغمبر چه نابن دیسا احمد خانی جو وساد بی یعنی هاد بی وک مولا خلیل سیردی رحمه الله اوج وساد بیجه دبیج جنا پیغمبر چه نابن احمد خانی جی دبیج جنا پیغمبر چه نابن دبی ولیان کرامت دکن جی ظهور دکن خرق عادت گلک جی صدور بله ولیان اولیاء خوده ولی خوده کرامت دکن جی ظهور جوانا کرامت چه دبه کرامت ولیا چه دبه وقتا اف تشتا ج پیغمبران چه به یعنی انسانی کو اب بی از پیغمبرم او اثباتا پیغمبری خو بک بهنک تشتی کو وسا خارق العاده تشتی کو لسر عادت انسانایه دبه و شاغي ناوی ویتی گوتن معجزه او تشتا جبو پیغمبران بسه ام جرا وجن معجزه لبالي وقتا ج ولیان انسانی کو نه پیغمبر جوانا ظهور ببه جویرا تی گوتن کرامت و اهل سنه دبي كرامات حق او جواليان ظهور بب كرامات دكن خرق عادات او نا تشتيكو خارق العاده دكن جلك جي صدور جلك تشت خارق العاده يعني تشتيكو نا عادتي جبو انسانا جبو عباده او تشتانا جواليه چه دبه او كرامات جوانا ظهور دبه او كرامات وليه حق چواكو معجزه پیغمبر حق كرامات اولياء جي كرامات وليه جي حق دبيج احمد خاني او اهل سنت ام جي وسا بي ايمان تينن بي باور دكن او ام جبو روحي احمد خاني او جبو روحي في شارح خوني بقيمته هجا اف شارح ما احمد حلمي الديار بكري الغوقي رحمه خديل سير هردو يابا وجبو روحي هردو يارا الفاتحة.